Aner malaken yam kana diala content barwani lingwa seme kanwar online TV channel biya kamal. Anda manduni chang kwasnya ka nong yerwajame. En wale ashang ka waro ka pai baro ron kina dangaro wirjan dangaro wirdich. Gorjen wode kon jome de kon ling an joban lingwa seme be karam kel michikona Chief of Defense Forces. Rambana jawde lingwa seme ke banna men chalat bana jeling General James Osmai. General James Osmai Ramkel Michikona Chief of Defense Forces. Bana mandana chalat gwasame bana jeling kel ko take a job michalat ke misha kwen mugoro dera andere jeling. Osmai chelare wonene de dak kamdori de japal. Chinarudin de dak ke chayo de larno take a jang take a nuari take a ji kotoria take a murleni ki take a dortin koken the jo mocha jalat gwasamene shalar no de dagan te kamna na de je watch ko de so Sudan der kulugwa yana jogno ne gore jenwo biarudun ngach ke biarudun ngat kamni kun enono ajana nene ajana National Army chabiben mekanas dialkan karodian konmat enono ko ntema joga kirma yadi den wo daren dini dialere kamadre wika so Sudan ka jom chalat gwasame ajana nene ajana gore janwo de kirma yadi der de dialere kamat telo jang telo nuare ne dialde kenekel beje kon gwasame kamen chalar poinde. The former Chief of Defense Forces, General James Osmai, has urged the need to eliminate tribalism and build a truly national army while backing President Salva Kiir, directive to the new army chief to transform the SSPDF into a national army to bring about lasting peace. Kajomo chakwen gwasame ngaikona gwano cha Chief of Defense Forces chaja kwen wuden shalke dawa turjong chewri shalke Paul nang chaje wo kwara dio je chikondi ala ngajeno Paul nang aramatedi Paul nang aram kel mission war chakanak bukono wai tinishi anko ne de tekane kono nako kon no James Osmai aram kel mishilet na walka gwasedan waj kai men lada gwas me wajen chekil ma yadi cheje support ka jodan tikire lada no de ne dial de kamat can they can SSPDF South Sudan People Defense Force they can transform ke they can ala National Army gwasedan chana wajen wonene National Army ngode kan kwan ala SSPDF ngode tene jangten South Sudan People Defense Force ka jangteno shira mangai kona de je kula nanka National Army alo de kan kula de ni wich ajen ku yana lingwasa me larkame ajime so smayan wone gwana wishina ruden de dak dene de alde let kel shit ko ontame sikume chadia kume nwere karwade ku kume chadia kume jane karwade ke kume tani ke kume ji kotora kume dera kume kel ajen do badan en lad mishit kana makaja shelar na gwasme Osmai say there is an urgent need to transform the army into force that is loyal not to tribe or individual but to the constitution and the country as a whole for lasting peace to prevail ajana shagwan wonene de na rudian dak kan nuari ko mishalar wo de na rudian by the way ne ko te tere re wika so Sudan kan nuari kana jang we all are aware of that ran ka kon ngaje madan le rode so ko kujimo janisha de mongwa en go binaren dagan were kana jang ki dengna rudin dori ko kamen cha gor ka constitution ki ka bongoni chala de wonene ala bongoni ngai kona bongoni gwalda sha mot nen dial chaka matin malaro ne dial ka kel malado nwere kana jang ka kel malado can all the 64 tribe wa kan dial they are one wa kakel tika pin South Sudan kendi ala jem ko akum South Sudan ne cholo no South Sudan ka jem ku South Sudan ko independent ko le jeka jamo ajen Michel kan ne diala no adine dial de kan mal de kan yigor kie de ne dial de kan ngode kan gor te jomo cha jalat ko gor ga jeno bi mal be ben watela mal me be ben me jankaro de kan gor mon wade mal kan de nongo kie mu gon wer jen wo kan de mal de nongo but millet kan kel kan de kan bonte ten especially in American jang let can kill was my mal moderben no was my cha jo mo cha jalat wajen kudunda react
ka me chala da president Salva Kiir Mayardit ka chankan wan ka job eno chief of defense forces man pa kwan lieutenant general dawa turu jong nyol tay jogono jin ger deni SSPDF ger ke jangna ka professional jangna ka modern nyok ke kala accountable ke national army ngai kona gwano la kona rajano kuma SSPDF rudi and yalka jang okay na many talk mitel kaj mitrede eno de ni dial ten content ke national so national kwalagor de na national army but de ni dial ten kolan tela de ni SSPDF rudi and yalka jang ngai kona but de ka kula transform ke de ka kula ger ka kuma mela national army tede kula gang na so Sudan kelo ko Kiir Mayardit ngai jawre de no ende ni ke chiga de ni ngada chiga de ni wich ke de ni tebe ke je kurundang de te konte de so Sudan te kor gwa de nyin jang tan kan nuare starting from 2013 bega 2015 ke 2018 bega 2018 rundang de to kelo de ndi konte te pin Kiir Mayardit kan yal ke de ni jane ko chan wadi yal ko gwa de dan cha ka clear out ke de ni ten konante chunkel ke Kiir Mayardit jen kwel nenen wo liune ten wan liun wer desha liun wer weke juba gwan mo gore ke tenen wo ko lo ne ram mo mi chane lon wer baje dil nak so na mo che jome che jila no de na de kenekel che nyogla de wo nene He stressed that the military primary role is to protect the dignity of the nation and safeguard the property and life of its citizens. Wala de lat a ditch or they can do they can kagang. They can door they can kagang. Kadeka kwaktin continental which and one more they can kagang. Can odega take nene di altin continental which ka Sudan they can gang. She be ditch bagang na dorian ki dore one more chelet karam wala ditch. The India de yika kel jen mukwalar no ken the India de kan national army chaka de la dark. Ci James ut mai che jomo che jakwen. Ajen nene jen mun dini jen. O de kon de ne kon de kon ka jako de ka tirel karodian de ka de intigo. The most important thing is for us to, especially in our army, from the commander-in-chief to the Minister of Defense and CDF and all, to establish the national army where you have to eliminate this notion of tribalism or loyalty. De jomo go along man chalat gwasame osmai. Chalat wonene si chuong ko de nardian dark. Ka commander-in-chief Minister of Defense, Ken CDF, and the Lara Wunene, Adora me, Shiang Madana, Rodiant and Kalarjan Wone, take a junk and take a watch and abanang. So a Jenny Shara Makarwada, a Jenadan and Neck, South Sudan, a General Kuyamo, the deal watch. Tajomo Chaja Quenajan. What they need can protect the constitution, can a witch. They can protect ke de ka gang no ngotin konen shagor ano de nat de ka shenkel ka de ka gang ka de tigdien de jadil gang ken pankin ke la de ko ngai ko na la to ko ke de ni kim yadi diala kon chika welo gang kana jang gang ken interest kim yadi karware ko cha ke cha bu watch re kwara de ye ci kon tungwan long te jeksana kanen so jo me jo mishalat no I know the president will implement the directive because no one else will provide resources to the army. The commander-in-chief is the only option. I generate la radian no ko agbukungun ko ba de ni ba ko mat gwa kelke ba gari alaka en Ramadan ala commander-in-chief karwada ala Kiir Mayardit ngai kono no kuma spela yo commander-in-chief den e Dr. Yang Machar. While we are talking about unification of force here, KO by SSPD by transforming into national army. What question? Dr. Emachar Bajalunyane. No. So General Osmai tell Michalat, but take a Michalat Guam go bring your Mukwenja. General Osmai Rima come amid the stalled unification of South Sudan Army Force under the 2018 peace agreement, which aimed at ending years of civil conflict. While with the Kejode, Begwazedan, Asian Nat, Chagurno Bamalamo Bajalat Guaskel, 2018 peace agreement. Ko ba cordial konde ya tungni between 13 and yal ba ka kapchong be mal be chupen
and go baade ni ba kamat gwaskel mishalat gwasida ni cikirmi yadit kana Dr. Yegmatar cike peace agreement kana tanyre wika katum so right now murai kona mi gorga jano bi mal bo niam gor jano ba Dr. Yegmatar ba de delun so jo la de yemeni jo ma chala de general Osmai la de jano edine dial ka gor ka ngot ka cha de te ga Nuer ka te ga jang ken yal ka kel te jo ma chajalat jen arami ci kontena wal la chief of defense forces general James Osmai aram kel mi cilet ka gwasedan anyok general James Osmai aram kel ka ne te kon gwasedan na gana tan 2013 teten anyway and that information ban yo jek ka changodian no gor jeno biya channel biya support ku subscribe ku notification bell ku jitwan mi jiram jidit kan online TV channel biya takamal bye bye